Coventry City. Manchester United rero nijya gutera penalty ya mbere Casemiro. Eka turebe rero Bradley Collins ugomba kujya mu izamu akajya kureba nimba azikuramo hano penalty. Eka turebe Casemiro afite umupira. Staff technique ikipe ya Manchester United bose bafatanye nyine ku rutugu, ari hamwe bareba uko bigiye kugenda. Forest Green Rovers iramutwara Baton Albion Barnsley kuva 2023 nibwo ari muri Coventry. Kino 24 yarayikiniye no wa onde ategerejwe. Attention, Eka turebere ya Casemiro bayikuramo ari ya Casemiro. sha yihaye umwana neza cyane. Ibyo nakubwiye ngo Maniyo abakinnyi bavuye muri moto. Maniyo abakinnyi ntibari bro. Areba Casemiro ayimuhaye neza cyane, yashatse kumutera Panenka akano kubwenge undi ntiyagenda agarara hamwe arayarura neza cyane. Mani imerita kuva mu ntara ariko rero umusore Bradley Collins ubwo penalty ya mbere ya Mani yarayoshije Hadright arayifata ni ujye gutera ya mbere ya Coventry. Amerika aheruka gutanga Nations League ya muri CONCACAF. Amerika ifite agakipe keza keza k'abakinnyi beza gusa. Eka turebe rero penalty y'ikipe ya Coventry City ya mbere. Ntanavunike nta Mani nta qualification kwiri. Eka turebe Hadright reba na Hadright. Eka turebe Hadright egera umupira hariya ndani kabisa. Hadright shyiramo penalty. Ahita yumva abafana ati muravuga iki? Penalty ya mbere ikipe ya Coventry yagiyemo Mani yayushije 1-0. Kazanarate bazakubwire byinshi. Atari cyane kabisa agiye kwitera ya kabiri Diogo Dalot. Umunya Portugal Diogo Dalot agiye gutera penalty ya kabiri. Bradley Collins ari mwiza. Reka turebe Diogo Dalot yegera umupira hariya ndani kabisa yashyizemo neza cyane. Diogo Dalot terekamo penalty ya kabiri ya Maniyo, ya mbere bayushije 1-1 ariko ikipe ya Coventry City igiye gutera penalty ya kabiri uko bo bijije ya mbere mu gihe Maniyo yari yayushije. Akaba agiye gutera penalty ya kabiri. Eka turebe rero Victor Tor ya gutera penalty ya kabiri. Eka turebe hariya Coventry agiye gutera penalty yabo ya kabiri bayinjije ndani kabisa. Penalty ya kabiri ya Coventry. Penalty walayi. Tipe nabicenye walayi kuri kwima. Mukariya. Ibyo Areba penalty bro. Ni pakagati Penalty tawa bro. Ikazima cyane je nakitegereje. Muri no match. Ani beshakira isoko. Jya nibuka wiga. Gasimbuye. Igana igera penalty nkuko ngo kwicyo nako igera mu cyiciro nk'iki natsinda City. Kuri finale ya kuri City. Ayikizemo neza rero umusore Victor Thorpe agize match nziza nubwo yaje masimbuye ariko ubona ko ari we wafashije mu guhindura umukino. Christian Eriksen agiye gutera penalty ya gatatu ya Maniyo. Christian Eriksen umunya Denmark mudanish ekuramo ndani kabisa yayinjije ebyiri za Maniyo kuri ebyiri za Coventry City. Mani abari kwegera umuryango ariko arabatashye ntago babura abanyagaciro berekanyemo kashizemo abantu. Attention ikuyemo Nana penalty ya gatatu barayihusha umusore
Karum oya penalty yahitera witwa Onana yikuramo kabisa. Abafana ntibishima bamweretse n'ikiganza kuko ubwo atowe byawe urabikoza asante kabisa. Ariko Karum oya penalty bayikuramo rero. Penalty ubwo ne 2-2 ama equipe yambamaze gutera eshatu. Bruno Fernandes agiye gutera iya kane. Ninde basigiye ya gatanu. muri babana Sani Maguire Bruno agiye gutera penalty ya kane ikipe ya Man U. Bruno Fernandes, Bradley Collins mwizamu. Bruno ndani kabisa yayinjije Bruno Fernandes. Ayinjije neza cyane. Penalty eshatu za Man U kuri ebyiri z'ikipe ya Coventry. Agiye gutera penalty ya kane nabo abasore ikipe ya Coventry City. Nabo bagiye gutera penalty ya kane. Eka turebe rero. Penalty ya kane ikipe ya Coventry City. Kumeka Ogatoria yegereye umupira ntiyanawugiye kure. Ayitera hejuru hariya barayusha. Captain Beef Chief umupira arawusha hariya, umupira utera hejuru. Penalty barayusha. Man U yinjiza ya gatanu bahita bakomeza. Ben Chief yagiye Sansenike aratabawe. Captain Ben Chief umupira awutera hejuru cyane rwose. Rasmus Hojlund agiye gukarifiya ikipe. Ayitsinze biraba birangiye. yabirangiye. Rasmus Hojlund agiye gutera penalty ya nyuma. Bana bababaye bakomvantiye, bana batoya bafana komvantiye. Yamananiye gutsinda muri open play agiye kugerageza. Je niho agiye kubigerageza. Agerageza. Eka turebe rero Rasmus agiye gukarifiya ikipe cyangwa se agaze muri position zimwe. Aiteye ndani kabisa Man U ku mukino wa nyuma wa FA Cup kabisa. Nyuma yo gutsinda ikipe ya Coventry City kuri penalty, banganyije ibitego 3-3 kuri penalty, bayitsinze penalty enye kuri ebyiri, bikaba ariko abandi ni Eriksen uje mudano wa mwene wabo cunga reaction cyane agena gwishima ntabwo akwishimira resulta nk'izipo no muri Man U ari we abe namba n'abakinnyi kuza guserebura kuri mwene data babuze imbaraga ntazo wabona babizi ko ntacyo gusobanura abafana brother eba ni resulta biciriritse bicyane pe resulta biciriritse cyane 25 ubundi nkuko byari byagenze umwaka ushize Manchester United ndetse na Manchester City Wembley asaba ikipe ya Coventry City ubona